bahan dungut kisipai bat lai pausangut kile no Islamis, kila kelan yap haka jingile markeliang haka tan chete mingi ke jela Borno ke Nigeria, ong ke kubo sipai haka singi palei balala. Kiruking atiar kibawan de kituk-tuk bat kitrok red, kibala pendat de kisuloi kila penlongi ke jingwan tombor ke bakendet persya ikibor pahara, kibala yakun persya klem randin ong unong aiktin kisipai ke Nigeria, u Edward Buba. Ka Borno ka deka pedeng jengki kam tombor Bashir ke Nigeria, naduk baka kenhun le no Boko Haram kelas dangi ki le no ausnyam ajar kendai, daka jing temu ban penjari ki kendon ansengan baperking jongkan yam Islam. Ka jing ken at ka balapur syakilai teli kiri bamarjan jongkan Nigeria, haka tan lek chat kala penyap ya palat lai pesan hajar ngut ki beriu, bat pen kala sa kemaya palat R.1 million ngut ki wepat. Kani ka kam tombor badangsyan kala ja haka sini ublay jong kata yo beladap, haka senong sabuan gari ka badan haka tan jong ka Domboa Council, ka jaka ka bajur bah ki kam tombor bat ka babun kinong senong kila pet krat no. Kila no kila persang ban pen kendet iki sipai bat pen hiar keput, halor ka jing syak penyap dangsyan jong unong ngelam bat kiri le jongki, hakikti jong ki sipai ong ubu bah. Kani ka jing syak tombor le ikum ka jing syak pentron jong ki sipai Nigeria, ki baju kam ba kile no ki syak penjam knap, wata pedengkum kini kicing keno kicing tombor Bashir K bat kicing pen bom kindu, kidangi beteng ha usnam baladam. Kajing pen kut no ya katma kalong ka ba namar kajing bom don ka mon sang hima sima, bat kajing la jong kile no balek don bor ban kam lat lut sasil yang ki jaka kaput bat ki para majan jong ka Nigeria, ki badon ha ki tan chatei ong usenator igrubu, unong pet banyak ya kakam song sengan ubadon ha Abuja. Nalor kata ulo ongru baki sipai kle kendu ru ya kijing haka bayadei bat kajing yo ya kijing te batikna bat kababiang por kababiang halor kijing temu kam tombo jong kile no Boko Haram.